Shubor nakaslem jong unong san Hima. Uba penskam Mauri ulapan benaban ai Khusnam hadu khatsan Hajar Tyngka. Lada don kiba ai Jingtip ne ki yoi ka Thuk kabala Shah tu na yingsa Laitkor kse bilat. Kani gajing ai Khusnam me ki bayarap ban pentip ya kani ka Thuk kabadan yu number ML not san W kandai R san henyo. Kade namar klempat la ban lap dia ne ki nong tu. Nadu bala Shah tu mensyam tayo kabade ka art tarik leber Hajar art saw. Kumta ula kerpat lada don kibalap kin sapentip ha number pra lai henyo san iwei. Hello, video penskam Mauri. Jadi penskam Mauri. To, sangat banyak kena berfilm masa si komik liwat si itu kabai kebal satu kalau belum masa beliau berarti. Haduk mentah dah ngimpat lap re itu kabai. Nakaliang kipulit ro kilaya lehi, kilaya trai hi, sambalang haduk mentah ngimpat lap saya kadon saya ayu nama naduk tu batu, naduk tu kasi. Ngimpat lap haduk mentah walang ila ai ka CCTV proof ai kipulit tamba ngimpat tepat. Haduk mentah ngimpat lap. Kena kaleng jong ipat ngi kerpat ya kita ki bai le yoi itu ka baik mah lada kila ban penyo ye te nakaliang jong ngi ular ban ai kum ka Khusnam ni kita ka apa si khasan Hajar umur ban ai Lagi aja tu berfilm. kum na Lagi aja tu lah dah biar ni kabai kan. lada ki ai Jingtip ba lada ki ai Jingtip la ne lada ki yoi hanu ke lada ki penyo ngi itu ka baik langin ai kum ka Khusnam khasan Hajar kita ki ba yarap ngi ke. Kalau saya masa Mentah kan sedap setayo mentah si sibet arsteng men sedap sibet along be si balang te kan sedap setayo hadu mentah sempat lok saya mano ba. Haduk mentah ta ngimpat yok sai dah haduk mentah nama na kaliang kipulit ro kimpat phone kimpat ang iye ran haduk bangi FIR kan wala CCTV footage adan kumto tang balong haduk mentah ta ngimpat yok padan ro ngimpat tip tong katahi ngakarpat nakipat ba lada ki yoi itu kabat sini siapa lang bakin yarap lam mo ban pentip Nomor mai nomor. Unia number janga kha khandai nyau sau iwei nyau kra lai nyau kila ban pentip hangala ni kila ban pentip apa police station ru lada ki mda yo ini number kila ban pentip haki pulit ru Ha. ta